Yes, reka tubifurize ikaze gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye mugubwe neza kandi Uwiteka akomeze kwibana na buri wese. Aha ni Clever Bemba rero nkuko mubyumva. Aha ni hahandi mbazaniye amakuru adasanzwe, amakuru mutakura handi. Kiriba yari mu maboko y'Intare za Sarambwe, ubu ngubu Kiriba yamaze kwinjiramo Wazalendo. Murumva ko ibintu bikomeje gukara, mvuga ko mama 23 donc bashobora kuza gufungira mu bindi bice bakamanuka rwose, ubona ko na Kiriba nayo kugeza amagingo yangaya imaze kwinjiramo Wazalendo muri kano kanya. Turazero turebere hamwe uko byitwaye muri Uvira, abantu bakomeje kwicwa umusubirizo, uwo babona bakamona isura ye isa n'isura y'umututsi ari kwicwa. Hari abantu bamaze kwicwa mu kanya gatambutse bazira uko basa. Ibi n'ibindi n'ibingibi tugiye kurebera hamwe. Gufatwa kwa General Bolingo bikomeje guteza ikibazo muri guverinoma ya Kinshasa. Amakuru avuga ko amajipe 19 y'abasirikari ba mama 23 amaze kugera hariya muri sheferi y'Abafurero, kuri shefuriye yaho ariyo Remera. Ibi byose turaza tubirebere hamwe kuko Remera iri muri ho plateau, hari ibyo bamwe bagenda bavuga. Reka dutangirire kuri ibingibi tumanze tuze ku rupfu rw'abagore babiri. Ni abagore bakiri bato, ubona ko umwe wenda afite nk'imyaka umwe afite nk'imyaka 25, undi baba we ariko ndi kubireba nkumva birambabaje, nuko nta kundi nyine ngomba kubireba. Umwe afite nk'imyaka 27, undi afite nk'imyaka 23. Aba bose bishwe kubera amasura yabo hariya muri Uvira bazira ko basa n'abanyamurenge. Ni ibintu rero ubona ko bikomeje guteza ikibazo. Ndabona undi mugabo w'umunyamurenge warashwe ne wapfuye, bamurashe mu kanwa, isasu irazarihinguranya mu gutwi. Uyu nguyu nawe amaze kwicwa. Undi musore nawe rwose birigaragaza, nawe akubiswe isasu, amasasu ageze nko muri 3 yo mu gatuza. Amakuru akavuga ko arashwe n'umupolisi wa Police Nationale Congolaise. Ndabona undi muvandimwe nawe bamukubise amasasu yo mwitako, ku buryo rwose mana y'isi n'ijuru, ukuguru baragiye barakurangaza rwose, yangasire ya hano mwivi rwose barayimenaguye, ariko bamurashira bamuturutse imbere ku buryo haje kurangara inyuma. Ibi byose rero mana biteye agahinda rwose, birababaje mwa bantu mwe, birababaje, biteye agahinda no kubivuga no kubireba, biteye agahinda. Nongera mbabwira ngo biteye agahinda, ubundi kubivuga ariko agahinda ni kose mana. Cyakora ube hafi, Intare za Sarambwe zigire zitabare, naho nizidatabara abantu bagiye gushira. Reka nongere nabaze mvuze induru, ndatabariza abantu bari muri Uvira. Imiryango mpuzamahanga mu maziki muri gukora iki? Uvira abantu barashize, jenoside iri gukorwa. Reka mbabwize ukuri, jenoside ijya kuba mu Rwanda, FPR yasubiye inyuma, yageze Rurindo, yari igiye gufata umujyi wa Kigali. Baba we nabarase n'abandi bapfuye mwugahekamwe, birabyo ntago ndi bubireba hari mana we ye. Aba bose nabakomeje kwicirwa ahangaha muri Uvira. Ni ibintu ndeba rwose nkumva birampangayikishije, bikantera n'akantu, nkumva nashaka no kubyumva, nkumva nashaka no kubireba. Izi ni impfu rwose mbona mu maso yanjye, uburyo bari kubica hariya muri Uvira. Icyo gihe rero bakimara gusubira inyuma za Rurindo, basubira hariyo za Ruhengeri, jenoside nyuma yaze kuje kuba, abantu barapfa umusubirizo. Ikibabaje nuko oni yari ihari, bari bafite ingabo zitwa Minwari,
arizo z'Ababirigi. Ubu ngubu ingabo z'Ababirigi n'ubundi ziri hariya mu mujyi wa Uvira, ubona yuko n'ubundi ko biteye ikibazo n'ubundi gikomeye. Zamaze kuhagera zifatanyije na FARDC, zifatanyije na Wazalendo, kandi none abantu bari kwicwa muri Uvira bari kwicwa na FARDC, bakicwa na Wazalendo, bakicwa na ziriya mbonera kure. Ubu rero ku bantu wenda nababwiraga bamaze gupfa, bamaze kwiyongera, hari no kubara bishobora kuza kunanira, kuko wenda mu gitondo nababwiraga ati nayo mfite umubare w'abantu 15, uno munsi urumva bamaze abo ndi kubona, ngende kujya mbara abo ndi kubona ibintu biri palpable bari kunyohereza n'imirambo yabo. Harimo des femmes bazira ko basa n'Abazalendo n'Abanyamurenge, hari n'abandi basore babiri n'ubundi birigaragaza, harimo n'umusore umwe ndetse n'umwe usa naho akuze. Aha, reka tumanze twakwigira hariya za Kiriba. Abantu banjye, Kiriba murabizi niho M23 yari ifungiye. Abantu bakomeje kwibaza byinshi, kubera iki none se M23 noneho bagiye kuyegeza inyuma, bayegeze inyuma. Urumva niba bavuye Makobora, ikaba ivuye Makobora ikaza igafata ikagera Karundu, ikava muri ya misozi ya mujya hejuru ni ari Katongo na Zahehe haberemo imirwano ikomeye. Bavuye muri Uvira baramanutse bavuye muri Uvira baraje bageza ahantu bita hariya za Nuza za Kavimvira, baramanutse bagera Kara, baramanutse bagera Gahwizi, baraje bafungiye Kiriba. Bavuye Kiriba ubu ngubu bamaze kugeramo Wazalendo. Ni ukuvuga ngo se Wazalendo barakomeza bamanuke bagere Kabunambo. None se Etat Major ko ziri hariya Runingu, Kiriba haratura Wazalendo, Kabunambo irimo Etat Major za M23 hariya muri ya misozi ya za Runingu. Icyo ni ikibazo gikomeye. Amakuru mwibuke ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatanze ko M23 ijya gufungira Gatogota. Gatogota ni kure cyane, ubu bamaze kugera ku mupaka utandukanya teritwari ya Uvira na teritwari ya Mwenga. Se tuvuge niko biza kugenda. None se M23 irakora bya bindi byo kuva muri Warikare ikaza hariya za Kinuza za Gasheberi? Mana y'isi n'ijuru, Bikira Mariya rwose ibi bintu rwose sinshaka kubyumva mu matwi, kubyumva ko yakomeje kumanuka rwose biri kundya, nongera bivuge ngo biri kundya, ndabivuga ariko biri kundya mwogaye kamwe, biri kundya rwose, sinzi no kubyumva mu matwi no kubireba. Noneho hakwiyongeraho kureba abantu bari kwicwa muri Uvira nkumva ntaye umutwe. Gusa wenda ihumure rihari nuko muri ya misozi yo muri Ho Plateau na Moye Plateau intare za Sarambwe n'Amadubu zihagaze bwuma. Zirareka si intambara yo hasi muri plene, zikora intambara yo hejuru muri Ho Plateau na Moye Plateau, ndetse no muri ya chaîne de montagne ya Mitumba, chaîne de montagne iri Amaklete ya Itombwe, uko ho barimo. Kandi kuvamo ntago simbi, ariko se ko navugaga kuva muri Uvira ntago bizashoboka. Ariko politike ni politike, kandi politike rwose sinzi ibya politike biba ari danje, bari hatari. Tubivuge gute, mbivuge gute, bibabwire gute? Reka turindire turebe hejuru yuko M23 MLDP twirwaneho ifite za mbaraga ziriyo hejuru, bariya bo hasi bashobora kunetralizwa. Abyemera bashobora kunetralizwa rwose hejuru ya ziriya mbaraga ziri hariya hejuru. Reka tubyakire gutyo, biduhe morale, kandi twizere ko uko ndi kubibabwira ariko biza kugenda. Wallahi warasuru bismillahirrahim, ndahiye nk'umuyisilamu kandi ndi umugaturika. Icyo nizeye cyo nuko reka noneho tunigarukire twiyizire ahangaha n'ubundi muri Ntuza.
ahangaha wenda bigenda bivugwa ko intare za Sarambwe zamaze kugera muri iriya misozi yo hejuru ya za Remera. M23 yarahafashe nariya kuba Fureru kuri chefuriye y'abafureru hariya intare za Sarambwe n'Amaduba barahafashe. Bafashe umunsi w'ejo bundi, sibyo? Bafashe umunsi w'ejo bundi, bakimara kuhafata rwose ubu ngubu biranigaragaza yuko uri kubona ko hari n'imodoka za M23 amajipe, abona amajipe agera muri 19 ya M23 ari muri kiriya gice. Kuba ari muri kiriya gice bishobora kugira icyo bitanga wenda na Etat Major n'ubundi zikagenda zikibera mu misozi, noneho kurwana bakarwana n'ubundi bitabagoye kuko bari mu bisozi. Nagiye mbona utuntu twitwa ngo n'utugenerali mwogahe kamwe twawaza lendo turi gusobanura n'utuntu mwoga yebaba we. Abagabo b'ikinyana ni banini, burya abagabo b'ikinyana hejuru kunywa mangwende baragenda bakaba bato, ariko bo ni banini. Nukuvuga ngo ubona ko urumogi rwamwishe, ariko abantu bajya ngo Bob Marley ngo yari afite ibiro 10 niba ari 15 niba ari 25. Abo bajenerali bo muri Wazalendo nabonye bageze hariya muri Uvira, havuyemo wenda Amuri ya Kutumba n'uriya ngo Manzita rutundi tujenerali nagiye mbona ngo twitwa ngo n'utujenerali tumeze nk'utugegera tw'uduhigiti. Nkavuga ati abangaba nibo bari kwiyara kuko ngo barwanaga n'intare za Sarambwe. Reka manze naza kuri ino nkuru, hanze nayizaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano zataye muri yombi General Bolingo Matani, umusirikare mukuru mu ngabo za leta, afite ipeti rya Brigadier General, wari wungirije General Kibangu uyobora 21e Region Militaire ifite icyicaro muri Kasai Oriental. Amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko General Bolingo Matani yafatiwe mu mujyi wa Mbujimayi mbere yo koherezwa i Kinshasa kugira ngo akomeze gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ifatwa rye riri mu murongo w'iperereza ridasanzwe rigamije gusukura igisirikare cya Kongo no gucukumbura abasirikare bakekwa kuba baracengeye mu nzego z'umutekano bagakorera inyungu zitandukanye n'iz'igihugu. Uyu musirikare mukuru akekwaho ibyaha bikomeye birimo ubufatanyacyaha n'ubugambanyi, aho ashinjwa kuvugana n'umwanzi mu buryo butajyanye n'inshingano ze za gisirikare. Ibyo bivugwa ko byashoboraga guhungabanya bikomeye umutekano w'igihugu. Hari kandi amakuru akomeje guteza impaka ku bijyanye n'ubwenegihugu bwe, cyane cyane ko ari umunyamurenge, ingingo ikomeje kwibazwa n'inzego zimukurikirana. Ni mu gihe abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhura n'ingaruka z'ivangura, aho bamwe bafunzwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu gihe abandi bagiye kwicwa bazira ubwoko bwabo. Mu bafunzwe harimo n'abandi basirikari bakuru barimo General Eric Ruhorimbere, General Padiri Jonas, General Pacifique Masunzu n'abandi batandukanye. Reka mabwire abajenerali b'abanyamurenge bafunzwe kano kanya, harimo General Eric Ruhorimbere, General Padiri Jonas, General Masunzu na General Bolingo. Abo ni abajenerali b'abanyamurenge. Hasigaye Gasita n'abandi wenda abanyamurenge babazi no baze kubambwira. Gusa abayobozi mu nzego z'umutekano bemeza ko hari amakuru yizewe agaragaza ko General Bolingo Matani yaba yaragize imibanire n'imikoranire itajyanye n'umwanya ukomeye yari afite mu gisirikare, ibintu byashyiraga igihugu mu byago by'umutekano muke no gucika intege kw'inzego zacyo z'umutekano.
nyuma yo gutabwa muri yombi yahise afungirwa muri CNC Conseil National de Cyberdéfense, ikigo gihariye gishinzwe gukurikirana no gusesengura imanza zikomeye zijyanye n'umutekano w'igihugu, ubutasi n'ibyaha bikomeye byibasira inzego za leta. Amakuru akomeza avuga ko ateganyijwe kwimurirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, aho azafungirwa mu gihe ategereje kuburanishwa. Ifungwa rya General Bolingo Matani ryiyongereye ku rutonde rw'abandi basirikari bakuru ba FARDC bamaze igihe batabwa muri yombi bashinjwa gukorana n'ihuriro rya AFC M23 kugambanira igihugu, ndetse bamwe bakaba bakekwaho imigambi yo guhungabanya ubuyobozi bukuru bw'igihugu, harimo n'ibirego byo gushaka kwivugana Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iyi dosiye ikomeje gukurikiranirwa hafi mu gihe inzego z'umutekano zemeza ko gusukura igisirikari ari intambwe ya ngombwa mu gusubiza byizeye abaturage no guhangana n'ibibazo bikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha si ukuvuga ngo ni ugusukura igisirikari, ahubwo ni ukwibasira abo bashaka kugira ngo barimbure. Njyewe ngiye kuvuga iri jambo, mumbabarire, sindi n'umunyepolitike, sindi umusirikare, njyewe ndi kuvuga biturukanye nanjye, sinshyizemo amarangamutima. Ariko reka mbabwize ukuri, abazungu ntibadukunda, kandi mu gihe cyose dukomeza kugendera ku byaba ibyo bavuze tukemera ngo yego mwigishe, turashize. Abangaba ndi kukubwira, aba bagabo bafunzwe, General Gasita, igihe cya CNDP hariya Sake yarashe kuri CNDP, bivugitse ngo ntabwo yari ashyigikiye bene wabo ko bibohora, ko bagira n'ijambo. Ariko murebe ibyo bamukoreye akigera hariya muri Uvira, n'abandi bose bajye baboneraho. Reka nzamuke njye kuri Masunzu. Wanze bene wanyu ubikivume mu majya n'amaza, uzi ngo abo uri gukorera bazagushima. Reba igihembo. Eric Ruhora imbere, reba igihembo. Reka nze no ku bandi. General Padiri Jonas yatangiranye na CNDP hamwe na ba General Rugayi na ba General Smith Gihanga. Amaze gutangirana nabo, bose baragenda bavamo basubira muri FARDC. CNDP isigarana ba Faustin, ba Makenga, ba Kabundi. Turiya Kabundi nubwo yagiye nyuma, na ba Gahizi barasigara nubwo nabo bagiye, na ba Kamanzi. Ariko reba Padiri Jonas ibihembo bamuhembye, yaranze bene wabo. Smith Gihanga ibihembo ni wabibonye, ufite liberté provisoire. Ni General Smith Gihanga ufite iyo bita liberté provisoire. Kano kanya n'ubundi bakubwira ati liberté yawe iri provisoire, ukagenda ukajya gukurikiranwa n'inkiko za gisirikari. Barakuziza iki? Barakuziza uko waremwe. Yereka mabwire, nibashaka babyumve cyangwa nibashaka agira abandakara cyangwa nibarakare, no kuba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bivanga na bariya batwanga ngo igisirikare kizakorwa neza. Ntabwo kizakorwa, kamivuge, kuko barabatuvangura, badufata nkaho tutari abantu. Nabonaga ari ubuntu buri kuvuga ngo hariya Uvira
ngo ntabwo umunyamurenge agomba gutura muri Uvira ngo ni ku butaka ngo butari ubwabo. Wateye inda y'itaka n'indi hariya akagenda akavuga ati ngo sogokuru yaraje abyarana na nyogokuru buno butaka ngo none ngo ni igisekuru cyacu. Ese ni abantu bafite ubutaka ahantu kuko babuhaguze. Njyewe nibyo nyankunda kuvuga. Itambi ni iwacu. Abashakwe nibo bahuye n'ibibazo. Inyasi ariko baravuze ngo yapfuye. None aracyariho, ya nkuba yamukubise ngo yaramushegeshe ngo ndetse ngo abaye kidebire ngo ni ikintu ngo kiraho ngo kimeze nk'igipumbafu ngo ntiruvuga ngo baramukebaguye n'inzembe. Imirima yanyu yari yaranyazwe na ntuza na General Inyasi. Ni intera hamwe nonyine mbivuge. Inyasi ni intera hamwe. Niyo wari waratwaye imirima yanyu. Abashakwe Kanzuzu yitwa Camukube uraho urakomeye. Nta nubwo muzi ariko ndamwumva ngo yarazi gutera umugeri ngo yari umukarate umukaze ngo hari yayitambiri iko nyambyumva. Umuntu uzaza akajya mu murima wanjye harantu bita muri Nyagahondo dufite umurima urutoki muri Nyagahondo hasi unambutse dufitemo agashanga. Ako gashanga nzagashyiramo amafi amasamaki. Umuntu uzaza kumbwira ko atari imirima yanjye tuzahangana. I Nairobi tubafite umurima uzaza kumwira tumurima uri Nairobi ntabwo ari wa Bemba tuzahangana. Sogokuru nyogokuru ashinguye hariya, sogokuru ashinguye hariya, ba nyogokuru bombe ari nyina wa papa ari nyina wa mama, se wa papa na se wa mama. Uzaza kumwira ngo ntabwo ari iwacu gute? Niyo mpamvu ngewe ndi kuvuga ngibi ibyo ari nshatse kuvuga. M23 MRDP twirwaneho bakureho telefone bakoresha ibyombo gusa. Kone nanga kureho telefone akureho n'icyombo arasigara n'icyombo. Ubundi ya mahanga yose azajwigira ariko intambara ikomeze bahindure n'amasimu card. Amahanga agenda avuge kuko Amerika nibiri kubona bino bintu biri kubera muri Uvira nifate ntihagire ikikora. Nuko ngifite umugambi wo kugira ngo dukomeze gupfa. Reka mabwiza ukuri. Abanyafrika tudapfuye abanyaburayi n'abanyamerika bakumva bababaye. Bababara. Kuko gahunda yabo ni ukugira ngo intambara zibeho babandi bari gukora ibitwaro bya kirimbuzi babona amasoko. Umuganga agiye gukora imiti abarwayi ntibarware, iyo miti ntacyo yabimumariye. Ibi rero ukabona ko bikomeje guteza ikibazo. Aribyo ndi kubwira Mayanga ntiwabakoreye uburihe. General Mugabo Hassan ni umuhutu hariya za Kibabi muri secteur Katoyi. Uburihe ntufunzwe n'abandi. Ejo uzumva ni Rugayi, ejo uzumva ngo ni Simiti Gihanga wasubiyemo, ejo uzumva ngo ni Inosagahizi, ejo uzumva ngo ni Obedi Rwibasira, ejo bundi uzumva ngo ni General Christian. We avuye no muri prison n'ubundi ibyo birazwe. Ndi kubavuga kuko naba general ba Mundosi bo ngo naba miliyardere n'ibiki. Mwabonye uburyo bari abandi bo yabishe yarabakumbanye, yarabishe abandi arabafunga. Ba Delphin Kayimbi bo yarabishe rugikubita. Uriya mugabo muri gukorana nawe muzi ngo ni umugabo ni inyamaswa ni igiki. Wazalendo na FDLR bafite umugambi umwe wo kwica. Donc hari ikintu bajya bakunda gukoresha bakavuga ngo za Bisinia, ngo za Banilotike, les semi bantu le bantu nziko no mu mashuri tubyiga. Ibyo byose ni byazanywe n'abazungu kugira ngo diviser pour régner. Nuko ngo ababirigi bo baracyafite wa mugambi wo kugira ngo baducemo, bakaza bakongorera aha bakava bakajya kongorera aha bakava aha bakajya aha bakava aha bakajya guteranya diviser pour régner. Bakaza bakakubwira ati umunyamurenge n'umututsi ni mubi bari abantu bimeze gutya na gutya. Bavano bakaza kubwira abanyamurenge ngo wana ngo muri kure bino bintu bari kubakorera ngo nimutirwanaho ngibi bintu barashaka kugira ngo bakomeze kuduteranya ariko ku nyungu zabo bakomeze batwice urupfu rubi. Urumva ko ibintu n'ubundi bikomeje gukomera. Bakunzi b'Intare Official rero
reka tubararikire andi makuru tuza kubazanira mu kanya. Mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese. na ni posho na Joy Magaje abaturage ndababwira ati uriya kibazo kibaye tugomba kuvuganira hamwe, tukamenya nanone icyo tugomba gukora kuko umwana twese turawubatse, tukamenya ngo tugomba kwihangana kandi tukaba muri ibibazo bari turimo n'ubundi, cyangwa se turashobora kwiyeka uyu muvu tukawiyeka tukareba ko utambuka kuko n'ubundi twari tuzi ko abazalendo batazatuzira neza. Iryo jambo n'ubundi abaturage bamaze kumenya ko leta iribuze kubaho ryaratangaje kandi byahamuye abantu imitima irikanga babyibazaho, ariko tubura igisubizo kugeza n'isaha ntabwo turabona igisubizo. Kubona communauté internationale uburyo yarizi ingorane zacu n'ubwo twatase imyaka yatambutse ndetse no muri amezi yashize, uburyo twagiye tubyibazaho tutaka twandika tuvuga ibibazo dufite, ariko bakumva tumaze ukwezi nta muntu wabitaka, ariko n'ubundi bakavuga ati yawuvira n'ubundi yahuye n'ingorane, yawuvira ihora itaka, yawuvira yahuye n'ingorane z'abazalendo na FRDC, n'ubundi b'abanyamurenge ni mwiretire kugira ngo bakomeze bahure n'ingorane. Cyo ni ikibazo twibazaho tukageraho tutekereza ko wenda twebwe tuzwi nkaho wenda tutari abantu baremwe n'Imana cyangwa se bafite amaraso tuva, dufashwe wenda nk'ibisimba bene ibi ngibi bidafite akamaro. Iyo dushobora kumenyekana ko turi abantu bafite akamaro, wenda natwe twari kugirirwa impuhwe nk'abandi bose, kuko abandi bashakirwa ubuzima, ariko twebwe ubuzima bwacu twasanze ntacu bubwira amahanga.